عرصة احتياجي وقتا هبه حالي لفيت قرياني وكيم اما وقتا عرصة هندك به واني عرصة دايرة karşılığı dedir müteahhita %50 zede öboğazı. This may be an historical moment. Negotiations. 12 هنرمندên navdar piştgirî dane kampanya azadkirina Stranbêja Kurd nûdem durak daxwaza azadkirina hemû girtiyên siyasî jî kirin. Tamaşevanê nêja hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan bi Gencan re dicive civiyaye axaftinekê pêşkeş dike em ênha beşekî jê bi hev re bibînin. Devam bikira tevgera ciwanan ya salên heftê û heştan hûn dizanin li cîhanê rewşeka cida yeka biharê hebû lê belê ji ber zext û zordariya çivû mixabin rêl berhate girtin ku çi bû piştî wan derbeyan bû û ketkarên me gelên me û mirovên ku li welatên cida dijiyan hemû bûyer bi serê wan de hat bi serê ciwanan de hat ew tevgerê ku ciwan têda nebin û ciwan di biryaradan da cih negirin di rêveberiyan da cih negirin çi dibe di dawiyê da dê ji bingeha xwe dûr keve û nagihêje serkeftinê ji demokrasiyê û ji azadiyê û ji başbûnê jî ev tevger dûr dikevin em prensîbên demokratîk diparêzin eger em vî şekil dikin û em li siberoja 85 milyon mirovan eger em difikirin û em dixwazin geşedanên erênî derbarên wan da hebin em ji bo ciwanan vî tiştî dixwazin em çi qas minnetdarê we bin ew qas jî kêm e ev hevalên me yên ku hal vê holê ronîştine li partiyên me yan li cihên din ya jî li cihên din ên jiyanê dema ku bi qerebalxiya re bêne bahevdê dê van rojan bînin bîra xwe û van gotinan bînin bîra xwe me jî wexta ku me salon û hol tijî dikirin û bi hevalên xwe re û biraderên xwe re me sohbet dikir û me tewqe dikir û me danûstandin dikir û em diaxivîn me jî çalakiyên weke we dikirin di wan salên berê de her bijî jê ciwanan racê ciwanên Kurd û Tirkan ra ku hatine gîştine vê rojê ku aştî pêkan kirine û her bijî wan ra ku ji bo serkeftina vê pêvajoyê û demokratîk bûna Tirkiye û çareseriya pirsa Kurd bi rêyên aştiyane ku kedê didin û dixebitin û ji wan ciwanan ra her bijî. Ez zêde gotinên xwe dirêj nakim lêbelê ez em dê analîzeka rojhilata navîn û cîhanê bi kurtasî bikin û em ê derbasa mijara xwe bibin. Cîhan di qeyraneke mezin ra derbas dibe û qeyranên aborî hene û alozî hene û hêzên serdest dixwazin enerjiyê û rêyên bazirganiyê kontrol bikin û şeran çê dikin. Ev ne tiştê rojeke ye û yê îro ye ev mejiyê emperyalîst e û mejiyê metingerî ye ku salan evî karî dike li erdnîgariya cîhanê ev tiştê kirin lê vê carê qeyraneke ciddî heye hûn dibînin li nêzik me li rojhilata navîn balans û hevkeşe diguherin rêveberiyê. Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan bi gencên alîgir û dengderên partiya xwe re kom bûye temaşevanê nêja behsa girîngiya hêza gencan di nava partiyan de dike û niha jî behsa geşeyên dawiyên ku li navçeyê û li dinyayê rû didin ji bo wan gencan behs dike.
وزیر داده ترکیه یلماز تونج را گهاند کوان پاکتا دهان یا درازه کوژه 40 مادهیان پکته پیشکشی پارلمنتوی کرنه حتی آنها ندیاره کاوی چند گرتی سوده جه ببینن و بینه بردان. وزیر داده یلماز تونج دیار کریه کو پاکتا دهان یا درازه کو اف دمک دریج بو کار لسردکرن پیشکشی پارلمنتویا ترکیه بویه تونج دبیجه رشنویسا یاسای جه 40 مادهیان پکته جبو چالاکرنا سیستما عدالت یا جزا ریزکنامین برفره لخوا دگره. تونج دبیجه آرمان جوان اوه کو سه ستونین بنگهین ین سیستما جزا انگو قوناغا لی پرسینه شوپاندن و جیبجی کرنا جزا با آوه کی چالاکتر کار بکه. او پیشنیارا چاکسازین سیستماتیک جی دکن خالق جی پیشنیار دکه ریزکنامه یا کود دما کورونای دجبو کم کرنا قربالغیا گرتیگهان هات درخستنو گرتین کوبری سی هو یکی تموزا 2023 هاتبون گرتن سود جی ورگرتن و آزاد بون وره برفره کرن. ماده که دنیا گرینگ یا د پاکیت ده جبو سوجن دوباره کریه. او کسین کوش جاره که زیده تر سوج دکن ده دوباره کرنه ده جزای گرانتر وردگرن. کسین کو سوجن دوباره دکن دو لسر سی جزای خواه کسین کو جارا سیم سوج دکن جی تواهی جزای خود گرتیگه ده درباز دکن. درشنویسانو ده پیشنیار اوه کو افریجه جنوبه ورن نرخاندن و گوهرتن. ده هفدیتنا شان دا دم پارتی وزیر داده یه ترکیه ده کو بریا هفتیه که بیجه هاته کرن بحثا چه بویه گاوین کو حکومت آماده کاریا آویتنا وان دکه چنه پشتیوه هفدیتنه. هفکاری ما شوکه ترکید و راپوره ده لگل اندامه که شان دا دم پارتی یا کو وزیر داده را جویا بو داخفه. ترک دوغان ده بیجه ده هفدیتنه ده خالا سرکه روش عبدالله öcalan بو او دوی باوریه ده کوه دما پیشته جبو باشکرنا روشا öcalan گاوه نوجی بین آویتن. آلیکار سروک پارتیا سعادت جید بیجه جبو کو پروسه باشی بریوه بچه دوی هر دو آلیجی دست وکری بن. ده پروسه بیچه کرنا پککی ده یک جبابتین گوتو بیجان باشکرنا روشا ریبری پککی عبدالله öcalanیه داوی هفدیتنا شاندا دم پارتی یا بو وزیر داده رژی او بابته به برفرهی هاتیا خافتن و اندامه که شاندا دم پارتی جید بیجه وزارت دجبو باشکرنا روشا بریز öcalanî روژن پیشیام گاوین بربچاو با ویجه. Sayın Öcalan'ın İmralı'daki çalışma. Me bi berfirehî behsa Rewşa Birêz Öcalan û pêwistiya vekirina rêyên peywendiyê bi wî re kir. Kesekî ku bangeke ev qas girîng bike ji bo ku ew bikare weke pêwîst li ser bangawaziya xwe bi azadî kar bike, pêwîst e şertên wî bêne başkirin. Me hemûyan behsa vê yekê kir ku pêwîst e hemû rêyên peywendiyan ji bo Öcalan vekirî bin. Ez bawerim dê di vê mijarê de hinek gav bêne avêtin. Bi gotina endamêşanda Dem Partiyê di hevdîtinê de bi giştî rewşagirtîgehan û bi taybetî jî rewşagirtiyên nexweş jî hatiye gotûbêjkirin. Hem Dem Partî hem jî beşek aliyên opozisyonê dixwazin ku hikûmet di mijara girtîgehan de di serî de pabendî yasayên heyî be û heman demê yasayên nû yên pêwîst jî demil dest bêne çêkirin. Hasta tutuklularla ilgili. Karşılıklı sürecin olumlu ji bo ku prose başî birêve biçe dibe ku her du alî destvekirî bin û daxwazê hevdû biselmînin. Di vê mijara girtiyên nexweş teşxwe yasa hene. Lê dibe ku yasa bêne berfirehkirin û çêkirina wan bête asankirin. daha kolaylıkla sağlanabilir. Di danûstandinên Dem Partî de mijara Rewşa Öcalanî weke xaleke sereke derdikeve pêş. Beşek medya Tirkiye jî behsa vê yekê dike ku dê ji bo Öcalanî li girava îmraliyê malek vere çêkirin û şertên wî dê bêne başkirin. Şevket Erkî, Rûda, Ankara. بله گوتوبش لسر مثلا پیواجوی بردوامن هر عالی دن تومت باردکه یان جی دخواز جدیکه کو گاوان باویجه حکومت لهویه پکک کنگره خو کوم بکه پکک جید بیجه حتی کو روش عبدالله öcalan نه باشکرین
ام تو گاوان ناویش اف به وی آواهی نها راوستیایه امی بچنه دیرسمی تماشوان نیجال پاریزگاه دیرسمی الباکور کردستانه جبر گوتنا دو سترانین کردی جزای 10 ماه زندانی دانه 5 سیاستمدارین دم پارتیه سردوزگری کوماریا دیرسمی به تومتا بشتاربونا مشامزن یا آزادیه یا دم پارتیه که 8 سباتا ای سال هاتبو ریک خستن به تومتا اندامتیا پککی ده دربار هفسروک دم پارتیه این دیرسمی اسما آتاش و özcan Gürtaş ده هفسروکا شارداریا دیرسمی بیرسن اورهان و اندام دم پارتیه نازlı چلیک و özer لاچین ده دوز وکر بو رونشتنا دوزل دادگاه دوامین یا جزای گران یا دیرسمی بری وچو دوزگر درونشتنا دوزه ده گوت کسی تینه دارزاندن سترانین کو مترسیه لسر آشتیا جواکی چیدکن و خلکه بر بکین و دجمنداریه و داجون گوتنه هر وها داخواست کر هر 5 کس به تومتا اندامتیا پککی بین جزا کرن پاریزر انجید پاراستنا خود گوتن دوزگر چالاکین پارتیین سیاسی دکه مجارا تاوانه دوی اف دوز بگرتن هر وها دیار کرن کو گوتنین وان سترانان یک جوان بر خودان خوش دوزه سترانا دنجی هر نپیشه جالی ریو بریا اولکاریا دیرسمی و بریا گوگل ترانسلیت هاتنه ورگراندن و به شاشی هاتنه ورگراندن. دو اپراسیون دوامین یال همبری شارداریا باجار مزن یا استنبول ده 52 کس هاتبونه گرتن جوه هجماره 18 کس به بریار دادگاه هاتن زندان کرن. دناوا کسین گرتی ده بورای اکرم امام اغلو و برای مزن یه دیلک امام اغلو جواد کایاجی هیا. اپراسیون دوامین روژا 26 و مهل همبری شارداریا باجار مزن یا استنبول لباجار استنبول انقره و تکیر داغی هاته کرن 47 کس ده هاتبونه گرتن ده بردوامیاله پرسینه ده پشت را 5 کسین دنجی هاتبونه گرتن ifade in 52 kesan doh li rêveberiya ewlekariyê ya Stenbolê hatin wergirtin û ew şandin dadgeha Stenbolê. Dadgehê 34 kes bi şertê çavdêriya dadî berdan, 18 kesên din şandin zindanê. Yek ji kesên girtî birayê hevjîna Ekrem İmamoğlu dilek İmamoğlu ye, serdozgeriyê di doznameyê de gotiye. Ji sala 2021 heta 23 د ایحاله شارداری ده گندلی هاتیه کرن و دولت زرار دیتیه. 12 هنرمند نافدارین جیهانی کو پیتر گابریل و روگر واترز شید ناواندنه اروها امل مسلوسی و یانیس واروفاکیس شید نافدنه پشتگیری دانه کمپانیا آزادکرنا سترانبیجا کرد نودم دوراک داخواز آزاد کرنا همو گرتین سیاسی جی کرن. ده سال وگرا دهان یا گرتنا سترانبیجا کرد نودم دوراکته لقادا ناف دولتی کمپانیایی که پشتگیریش با آزاد کرناوی هاته وکرن. حسابک بناو نودمه هاتیه وکرن لور پیامین هنرمندان دینه بلاف کرن. 12 هنرمند نافدار جبو نودم دوراک و تمام گرتین سیاسی. داخواز آزادیه کرن خواستن پشتگیریش بو پیواجویا آشتیه هبه. او هنرمند بیجن لترکیه بده هزاران گرتین سیاسی هنه که نودم دوراک یک جوایه. سترانبیجه که گنجه لگندکی جبر شر ویرانبوی جدایگ بویه. او پشتگیریه ددم پیواجویا آشتی و عفویا گشتی. آزادی بو نودم دوراک و همو گرتین سیاسی جی وکه دروشم دداویا داخویانی آوان ده هیه. تماشاوان نجال ده پارێزگehên Türkiye operasyonên hemwext hatin kirin di encamê de bi tometa hebûna pêwendiyan li gel cemaeta Fethullah Gülen 18 doktor hatin girtin. Navenda operasyonê bajarê Stenbolê bû. Tîmên rêveberiya rûbrûbûna tawanên qaçaxcîtiyê yên ser bi rêveberiya emniya Stenbolê îro li Afyonkarahisar, Çorum, Kocaeli, Antalya, Ankara û پارێزگehên Agirî, Xerpêt, Qers û Rûhayê li Bakurê Kurdistanê operasyonên hemwext pêkanîn.
دو اپراسیونان ده 18 دکتر هاتن گرتن کارین ورگرتنا ایفادین وان لریوبریا امنی استانبول بردوامه. اف 18 دکتر بویه که تینه تومت بارکرن کو دبن ناوی خو آماده کرن اجبو ازمونا پسپوریه یا پزیشکیه ده بشتاری کامپین جماعتا گلم بونه. هر وها حسابین وان یم بانکای جی هاتنه پشکنین و پیوندی وان لگل جماعتا گلن هاتیه دیتن. لگوری آماریم بانکا ناوندی یا ترکیه لباجارین باکوری کردستان جهن کو هری زیده خانی لی بها بونه باجار موشو آمده. بهای خانیان لگوری بار سر متره که 4 گوشه جسدی 17.45 بهاتر بویه. با شلوان باجاران چما خانی بهاده بن صدم چیه؟ هفکاری ماشالله دکاک دایه پی برسوا وی پرسه هم جی اوفیسین کرین و فروتنا خانوبران هم جیش بلندران پرسیه کام بنیرن خانی لوان هر دو باجارین باکوری کردستان چما افقاسی بهاده بن. آمد دالی بهابونا خانیان ده دنوا باجارن باکور ده یک ج باجار هری گرانه لگوری آمارن بانکای ناوندی ترکیه لموشه بهای خانیان سر هر متر 4 گوشک جسادی 25.66 زیده بیه و در رضا یکمین ده جی دگره لگوری همان آماران لعامده جی بهای خانیان سر هر متر 4 گوشک جسادی 17.45 زیده بیه ده ماه نیسان 2024 ده سر متر 4 گوشک خانی 20,638 لیره ترک بیه لید نیسان 2025 ده اف بها گیشت یا 25,017 لیره ترک باشه خانی چما بها دبن جاربك حبكي ختمية عرصة احتياجي وقتا هبه حالي لفيت قرياني بكيم به اما وقتا عرصة هندك به واني عرصة دايرة karşılığı dedin müteahhita %50 زيادة öboğazı. حالي لوقتا ايرو müteahhit ki ستحب دايرة çeki بينجي دايرة خودي عرصة داره. افيتي بينجي دايرة دكفسر بينجي دايرة دن او ماليتا دبي سدي ست زيادة بحالي شاهین انچ یک جبلندرن هری ناسکری یه آمده لگوری وی هم لیچونن لیکرنا آواهیان و هم جی نبونا عرض ایمارکری و ساکریه کو بهای خانیان هر سال زدتر به و سالی هاتیه کو کار و زرار ایدی هف در ناخن بهای کارکری گرانه او جی مالیت انشاءات مالیت دایره زیادت کن مالیت انشاءات زیادت کن اساسیاج enflasyona Türkiye ام بین سبب داویج enflasyona Türkiye جبر که زیاده یه هر قلم انشاءات روز زیاده دبن وقتا زیاده دبن مالیت زیاده دبن و یا داوی سر دایره جبر وی زیاده دبن yani gerekli imari nüve bibin و ام بین gerekli enflasyon dakevij bu ki sebebi ortaya rab لعامده کرین و فروتنا خانیان دگل بهابو نجی لگوری پار و پیرار زدتر بیه لعامده خانی ایدی نتنه جبو ستاره جبو بازرگانیه و آواکرنا دریه که نو یه داهات جی تنه کرین یک صدم اساسی یا بهابونا خانیان اوه کو گلک مالدار و کارساز دشونا رازمانی بانکای ده پریخواه رادزینن بازار خانیان هر کو بازار خورد به بهابون جی زدتر به ماشالله دکاک رودا آمد امیجا آمده بر به وانه و بچن تماشوان نیجا کارساز کردی خلک وانه کو خمخوره کی وی باجاریه جی د کنفرانس که روزنامه وانی ده بحث ریا دوروبرا وانه کرد دا زانین کو د سال 2008 ده
دست به چیکرنا وی ریکرنا لی حتی نها خلاص نبویه. شمس الدین بازکرد دبیجه درجیا وی 41 کیلومتریه لی اف 16 سالن نای تمام کرن و جرایداران پرسی که چما او ری تمام نابه. کارساز شمس الدین بازکرد دبیجه خلکی وانه روزانه انرژی و سوتمنیه که زیده تر خرج دکش بو خو بکینه جه کود خوازه. او یک جید بس هدم ازراره که زیده یا آبوری و دخواز اجرای دارن دکه دمک زوده و ریه تمام بکه. باش هون همه به خیر و خاشیاتنا دم باش سلاو و ریس وک که هون جی دزانن پشت ما آفیشه که به ترکی هاتیه نویساندن هیه دوی آفیشه دا ام برپرسیار دولت سوال دکن به یک پرسه ام دبیجن ریاوانه هاویردوری که 2010 دا دست بکریه اوا 16 ساله نزدیکی 13 مبوسن اقتداری و 7 حبجی والی وانه به دهان بروکرات هاتن گوهارتنه وان ریا هاویردورا وانه چما خلاص نابه ام به سوال درکتن ام برپرسیارا تمام پرستکن ام بیجن ریا هاویردورا وانه چما رت نابه ریا هاویردورا وانه در دور 16 سالان دا چه zarar ziyan da gelevane me bi istatistiki servê nêzîkî du mehane kar xebat kir min derxiste holê ku li wanê bi fermî 9000 seyare heye yani erebe hene hem yê şexsî hem jî yê karobar dikin ev rêya me ya ku ya hawîrdorê 41 kilometreye rêya me ya dîrokî ya ku em bêjin rêya armûşê ev rêya jî 6 kilometreye اف دمکه لترکیه بتایبتی رایدار و پلبلند بحثا نفوسی دکن جبر کود بیجن هر کودچه خلق نفوس هجمار او کسین که هنه بیر دبن قال دبن و پیوستی آوانه دی به هی مالبات زیده تر زاروکان بینن جبو کاربن هفسنگیه که مثلا نفوسی ده چیکن سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان ده بیجه هر کودچه نفوس ولات وان کمتر دبه هشیاریه ده کو ترک لاناتولیای بلز بیرو قال دبن اگر بخواه نگهن و شیانا جیان الوی هرمه جدس بدن اردوغان اپوزیسیون بوی که تومد باردکه اپوزیسیون جی دستلاته انگو اردوغان تومد باردکه اپوزیسیون رخنه اندکه دبیجه مثلا نتنه چیکرن زاروکانه چیکرن دبکو جهر تشتی آسان تر به لدوی او زاروک تندرست بن دوی خدمتا تندرستی باش به دوی خدمتا زاروکین خودم پیوستین تایبت وره کرن دوی پرورده ده شرط و مرجین وان وکف بن ده مزنکرن آوان ده جی حکومت پشت کر به لگوری راپورا سازی آماران یا ترکیه توی که هجمارا نشتجین ترکیه و باکوره کردستان 85 میلیون و 664 هزار و 944 کسن لی اف یک دیاره پشتی سالا 2005 ایدی و گلک گوهرتم سرده ورش بر نفوذ زیده تر قالده به. Bu anlayışla bu konudaki dirayetli tutumumuzu Serakomar Türkiye Recep Tayyip Erdoğan dibêje her ku diçe nüfus welatê wan kêmtir dibe. Hişyariyê dide ku Türk li Anatolyayê bi lez qal û pîr dibin û eger bi xwe ve negihin dê şiyana jiyanê li wê herêmê ji dest bidin. Erdoğan opozisyonê tohmetbar dike û opozisyon jî Erdoğan. Nasıl geçireceklerini? Bak niye millet çocuk yapmıyor biliyor musunuz? Binerin hevalên hêja. Hûn dizanin çima xalk zarokan çênakin, ji sedî 65 xelkê ji we hez nakin. Ew ji sedî 65 ji ber hêrsa Recep Tayyip Erdoğan zarokan çênakin. Ciwan nazewcin. Eger bizewcin jî nikarin zarokan çêbikin. Opozisyon rexneyan dike û dibêje mesele ne tenê çêkirina zarokan e. Ew behsa tenduristî, xizmeta zarokên xwedî pêdiviyên taybet, perwerde û mezinkirina wan dikin. Lê Erdoğan dibêje nüfus meseleya man û nemanê ye. mevcut tablonun devam etmesi halinde eger ev rewşa niha berdewam bike tê pêşbînîkirin ku di dawiya vê sed salê de nüfusa me 10 milyonan kêm bike. Ango duwarê hejmara nüfusê de siba rojeke nebaş li benda welat û gelê me ye. Di serdema komarê de di salên şêstî de
بکریارەکە شاش کو کۆنتڕۆلکردناش دایکبوونێ بوو نفوسا ترکیە کێمکردن ev ji bo welatê me gefeke ji şer pir mezintir e. Tehdittir. Li gor rapora saziya amaran a Tirkiye TÜİKê hejmara nişteciyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê 85 milyon û 664,944 kesin. Rapor sîvyekê kanûna 2024 hatiye belavkirin û tê de hatiye gotin ku 5.02 nişteciyan mêrin û hejmara wan 42 milyon û 853,110 kesin. Her wiha jin ji 49.8 niştecihan pêktînin û hejmara wan 42 milyon û 811,834 kesin. Serokwekîlê Koma İYİ Partiye ya parlamentoya gotina Erdogan piştrast dike ku dibêje nüfusa Türkiye ber bi kêmbûnê ve diçe. Lê rexne lêgirtin. Geçtiğimiz yıl TÜİK'ten aldığım rakamlar... Li gor saziya amaran, sala borî mirina zarokên nû ji dayîk dibin yên ku heta digihîjin temenê 5 saliyê li gor sala berî wê ji sedî sî zêde bûye. Zarok ji ber birçîbûnê dimirin. Genel Müdürümüz takdim ediyor Cumhurbaşkanımıza. Gerçekten çok özel bir hediye. Serokkomarê Tirkiye di destpêka desthilatdariya xwe daş xelkê dixwest ku sê zarokan bînin dunyayê. Lê niha dibêje divê her malbatek 5 zarokên wan hebin. Em ê biçine Amedê navçeya Erxenê temaşevanê nêja li wir wê pêşangeha yekemîn ya pirtûkên Kurdî were darxistin. Pêşangeh sibena du siber roja înê dest pê dike 25 weşanxaneyên Kurdiyê ku pirtûkên Kurdî çap dikin tevlî pêşangehê dibin. Hevkarê me maşallah dekak li ser vê pêşangehê çend pirs ji hevşaredarê Erxenê şiyar gul dîkeng kirine. Em ê binêrin hevşaredar di derbarê vê pêşangehê de çi dibêje. Dembaş navçeya Erxenê ya herî mezin ya ser bi Amedê ve xwe ji rojên wêjeyê re yan jî ji pêşangeheke pirtûkan re amade dike. Di doyê mehê de roja înê wê li Erxeneyê pêşangeha pirtûkan bêvekirin ku navbera di do pêncê mehê de ye gelek weşangerên Kurd, nivîskarên Kurd ew kesên ku bi wêjeyê re eleqedar dibe wê tevlî vê pêşangehê be hema bêjin pêşangeh ji sedî not bi Kurdî ye ji ber vê yekê gotûbêj û panelên tê de jî wê bi Kurdî bin. Ez ê ser vê mijarê bi birêz Çiyar Gül diken re biaxivim ku hevşaredarê navçeya Erxeniyê re ke ez pirsim pêşangeh bi çawa wê birêva biçe. Merheba bixêratî. Merheba, spas. Pêşangeh çend roja wê kamil berdewam bike, çend weşanxaneyên Kurdî beşdar dibin û çend panel hene. Belê. Di diyê mehê da roja înê ew ê sahet dehan da dest pê dike û heta pêncê mehê heta êvarê ew ê dom bike. Çar rojan ji serê sibê yanzdan êvarê heta şeşa ew ê dewam bike. Her roj herî kêm 10 gotûbêj ew ê çêbibin û rojên îmzeyê ew werin darxistin. 25 an jî 26 weşangehê Kurdî ew ê beşdar bin. Heft jî yê Tirkî weşanê dikin ew ê beşdar bin. Ji pênceyî zêdetir helbestvan û nivîskar ew ê tevlê bin. û her roj saet 11 serê sibê heta pêncê êvarê ji bo zarokan jî ew ê çalakiyê li lîstikê em bêjin yê xêzkirinê ê wêneyê ê ji bo kilam gotinê stran gotinê ev tiştana werin çêkirin. Bi rastî çar roj ew ê têr û tije dewam bike. Cara yekemîn e li Erxenê pêşangehek tê darxistin newsa? Belê rast e, bi rastî em jî gelekî kelecanî ne. Yani ev çar roj ew ê çawa derbas be. Yani ez karim bêjim ez bi şev ranazêm ama ez wisa bêjim. Em spasdariya xwe ji we dikin ji bo ku hûn ê vê pêşangehê bidin nasîn ya din eğitim sen jî gelekî alîkariya me dike. Hevalê me bi şev rojan 10 roje bi rastî em xebatekî dimeşînin. Em dixwazin herkes ji Amedê derdora Amedê ew ê gelekî mêvanê me hebin. Gelekî nivîskarê navdar ew ê hebin. Mesela Berkem Bereh ew were, Zana Farqînî ew were. Bi rastî em dîsa ez bêjim em gelek kelecanî ne.
باشه و زمان وان پانل یان جوان گوتو بیجان اف چالاکین کولدار دخنین و جی و پرانی به کردی به یان راسته اوی پرانی به کردی به یعنی یکو ام بیجن نویسه خوب کردی دکن اوی هلبت به کردی گوتو بیجه خوب بکن یکو به ترکی جه اوی هلبت به ترکی بکن وجه پرسم یعنی جبو ارغانی چما اوقاز گرینگه yani hatta nahat çıma peşange nahat yel darkastan ku 140,000 nüfusa Erganiye. 140,000 nüfusa Erganiye ya Ergani bajaraki kadime yani nezi 11,000 sal zedetre Ergani لقوت برچم به ترکی چایون لوری هاتیه آواکرن و جیه کی گنم لوری هاتیه کدی کرن هاتیه آجوتن و چاندنی و چاند براستی به هفره حتی ایرو هاتیه جبوه ارغانی پر مهمه لی حتی ایرو چما ناتیه کرن خدای هم جوی نزانن لی اما امکارن ویا بیشن یعنی ما گوت بو ام تنی قالدرما چه ناکن ام تنی پارکا چه ناکن ام تنی ریا چه ناکن امی ایدی چاند و هنرا کردیجی مادام اوقاس باجارکی قدیمه ام لوری دست بکن براستی کاری که زحمت دبه کو حوالی می کو بریا ما افکار زحمت نکاربون چکرن اما اوکاوی هبو بنگه کوی هبو ام ناقیج له حوالی خون نکن یعنی باشه و پرسم نه دم بین ارغن نتنه ارغن یعنی نه دار وجه نافچه هنه چرموک هیا بلکی چونگش هنه کی سریا معدنیه کو اوجی نافچه که قدیم کفنار و گلگ نافدانه کرزی جور درکتنه و جوان نافچه جوی بین و پیشنگه اره دوی چارچوه و پیشنگه هدا لهینه نافچه هینه و نافچه پیرانه جی اوی روزه کی پانلک لویره وره چکرن لهینه جبو زاروکان وشانخانه وشان موری اوی لویره جبو زاروکان شانویه کی لدارخه و لپیرانه جی پانلک اوی وره لدارخستن یدن وگوش چرموگه چونگوشش ناونده دیاربکر جی اوی گلکی ورن ج معدن جی اوی گلکی ورن ج خو ارغنی تنی نج ارغنیان پکته ارغنی یکو ج سیورک ج لجه ج حزروی جی گلک حملاتی مهنه ج معدن جی هنه ارغنی جی کی استراتژیک راستی یعنی ج işte ده هرما گریدای هوا جبر ویجی جی کی استراتژیک ام جی وسا دنیرن شغل ارغنی yani ام دبیجن تا انا وگ ارغنی نه ارغنی تانیه به دردور خو ارغنی aslında gelek spas spas baş zor spas berez şiyar gül dikenre hafşaradare navçe erganiye amade carakadın bir bixim دوی مهدا پیشانگه حال ارغنیه دست بده که حتی پنج مهجی پنج گلانجی و بردام که بقاسی پنجی گوتو بیش و روزن امضای ولوی داره بین الدارخستن او کسی که مراغ دکه تکلیان با آوایی که به ویژه رهیه یا جی دخوازم تکلیان به ویژه را به ادبیات را چه به دکار سردانا و پیشانگه بکن ماشاءالله دکاک جه ارغنی الگلمه بو تماشوان نیشه مجبور وگرن زاخو باشوری کردستانه لزاخو سیمین فستیوالا شالو شاپکان برای ودچه آراستی همو جلوبرگن کردیه ایرو روژا دویمین یا فستیوالیه و دوی فستیواله ده شالو شاپکو جلین جدایین گلک نافچین کردستانه دینه نیشاندان نیمایشین هنری به بشتاری 7 گروپ نشتمانی و هجماره که دنگ بیجان جه هر چار پارچه کردستانشی تینه کرن جلو برگن کوجبو بونه جدا تینه بکارانین دمی خلد چنه زوزانان دمی دچنه نیچیره دمی شین و شاهیان جلی هر بونه که جدا نبراستی اوانا همول ور مروفت کاره ببینه و هنک پانیل جی لوی فستیواله بین پیشکش کرن ده درباره جلوبرگن کردی و دیروکا جلوبرگن کردی ده هفکاری ما غریب مجید اف راپور به تایبتی لسر وی فستیواله آماده کریه امی بنیرن چد بیشه سیمین فستیوالا شلو شبکان لزاخو بریوده چید جلوبرگین کردی ین هر چار پارچین کردستانه تعداد هننی شادان آفرت و زالام به جداهی لسرده پیشانوه نمایشات جلوبرگین نافشین خودکن دناب هر یک جوان خانی یا جوان جهن تایبت دا جورن جوازن جلوبرگین کردی گریدای نافچه یا هر پارچه که
کردیا کردستان هاتین نشادان و دوی ویتی دا امی جورین جاوازین جلوبرگین کردی له هر چار پارچین کردستان نشاوه بدهی اوه جلوبرگین نافچه ماردینا باکوری کردستانه نه جلین ظلاما جه 5 پارچان پیک دهین او جی گملک شلوال پشتا سری و بجنه دیگل چوخک یه نافرتان جی جه 2 پارچین به رنگ جدا پیک هاتینه باین وان نزیکی $100 پوشیا مردینه ناو دنگیا خوهه آفرت و ظلام لسر خود کن شلوار می مردینه اف گملک و اف جی شالا سر و بده آور ناوا خود دشدینن و بده ایشنا جی فستان می آور اساهیه و اف جی آسریات گریدان آوانی مردینه برد دسپیکا و به کیسه 1000 سال 4000 سال برد و حتی ایرو تی گریدان و تل خوکرین و الحمو گل مردینه شال و شپک یان جی مرز وکو دستواجه زیدتر ل باشور کردستان دهتا بکارینان جور و رنگین جواز هنه مام صدیق جه آکری هاتیه 39 ساله کاروی درینا شل و شپکانه دبیجید ل حریما کردستانه 3 جورین سرکی هنه لگوری نافچین جدا شواز دریناوان دهیتا گهورین بایوان جی دنابرا 7000 دینار بو ملیونک و 700,000 دینارانه لگوری جور قماشی دی فصالا ما شیشای راست را دوستی اندی فصالا دو که ابنانی بوتانی پیسیرتوان سورن دلنگتوان تانکن اندی سورانی ابنانی رانکو چوخال دلنگ تانکن شلوال حساکو شلوالنا هر دیک فصالا که هر اکی دستور خویا و دی عادت خویا اوه جی دستورا روژاوای کردستانه خالتا حزنیا جه قامش لوهاتیه جدا جه همی پارچین دنین کردستانه جه 12 پارچیان پیک دهین با افرتکا پیک هشتی لزوربه نافچیان کراسکی دروز جه 3 مترین قماشی دروز دبید لیو 6 متران دکنه کوفی جی خالقا دی یا جداهی جلوبرگین وانه جلین ظلاما جی جه 7 پارچان پیک دهینو اوه شوازه وانه يما قلق قطعنا نسكت وزه قطعنا خوفية دسمالة زندكن إيلكا وشكا خفتانا بيشمال كيما أفقى بسر هفدنا أفناكش بو ديلانيا وف إيلكا شالا شوتك أو غوري ما جيبچكي دريشتين اف شوازه جلکان یه آفرتین مهابادو مکریانه له نافچین جدا وک بوکان شاهن بیش سردشت پیرانشار و چندین جهندن دهتل خوکرن جبلی وی جوری چندین دیزاینین دنجی هنه مفكرية أبا من سبي زوجي قوت أبيه مكرياني آيه وكيدن أمهرن باجار السنة باجار سقزه باجار هورامان کرمانشاه ایلامه و پاش کردمه خراسانه جی او ناجی شواز جلوبرگیوان پر جدانه جدا لحمو دورین دن جلوبرگین آفرت و ظلامین کرد لهمی دوران وک ایک جینبن نزیکی ایکن بتنه جداهی ده دیزاین و شواز درینه ده هیا یان پارچه کمتر یان زیده تر هندک دوران نایف رمضان روداو زاخو گوتنک لجم کرده هیا دبی هنک دکن و هنک دخون تماشوان نیجا کار نایف رمضان ام لسر ناو غریب مجید چون جبردما بحثا زاخو دبی یکسر غریب تی بیرامه غریب پیامنیر زاخویا لی راپور جالی هفکار من نایف رمضان و هاتبو آماده کرن گلکی جی خوش بو امی هر لسر بابتا جلوبرگان بردوام بکن میوانه کی مهیا لی کولرکه ج باکوری کردستان ج دورا جولمیر که برز یاشار کپلان پسپوریاوی
جلو برگن کردینه لی کلینه لسر جلو برگن کردی دکه دم باش برئیس کاپلان تو بخیر هاتی روداوی دم باش گلک صابن سرچاوین بله از باور دکم لی کلین انت زیادتر لسر وی که نکا دستران گالری ده به چه رنگی بحثا جلو برگن کردی هاتیه کرن چاوا هاتنه وصف کرن چاوا بحثا جلو برگن کردی بویا دستران هرمین جدا ده بله وشان خوش پیشیه هر تشتکی فولکلور کردی نینک و آینه یا جیانا کردان یا روزانه آنجیا تاریخیه هر تشتکی کو کردان جیانا خدا کرده بید محقق رنگ و داناوی دسترانی دهیه و یک جوانه جی خرابیچان و جلوبرگی کردیه اوی جهه کی تایبه دسترانا کردی دا گرتیه خصوصا دما بحثا نهنگین سترانان تینه کرن چه جن چه جیمه میر بیدن دما تصویر آواده کن خصوصا تصویر فیزیکی رولکا گلک گرینگ ددنه جلوبرگین وی تصویر جلوبرگین وی کانی خملا و چاوا و خملو خیزا و چاوانه ایجاش بر هنده هر سترانه که دا چه سترانه این شران بن چنین اوینی بن آنچین جدا بن محقق اگر کارکتر مروفتی ده هبید بحث جلوبرگین و خملا و راپیچا و اواتشتان هر شکل که دیکن برز کاپلان جیستران داوکی دیار ما بس بله از خوازم و یکیجی بپرسم مثلا کسی که بیانی گوه بده ستران ما کردی و زانبه کی جان هرمه کی جان شوازا جلوبرگان بکارتانی بله اگر گهداری استرانی بکتن لفظ و گوتن و تصویر استرانی دیتی بگهید کنه اوه خلکی کیش دوریه اوه خرزانه اوه عمریانه یه بهدینانه بوتانه سرحدیه و حکاریان دورک دیا سوران و زازانه اف تشتهمد اوه دیده چونکه تایبتین هر دورکی جدانه لستوی اردگاریا وان آنشی جغرافیا وان نخواکرین و جلو برگین وان شیوین جدا جدا دردی که باش برند استران دا دیار دبید و گلک زران نابیوان شدیدین مثلا işte عبای حزروی آن زام شلو شپیت بوتانی آن زام کراسی کی داری آن کمو کلوزی کی داری برند اف تایبتی همه دیار دبن بله بگومان گلک گروک و گشتیارین روشلاتناس شی بحثا جلوبرگین کردی کرنه یک جوان گاسپار دروله بحثا جلوبرگین جنین زوزانی کریه بتایبتی گلک نمونه دنجی هنه او عادت حتی نهاجی مایه گلو کو جن لزوزانان جلوبرگین تایبت لخوکن لشین و شاهیان جدا لناو مال جدا اوانا هینا هاتنه پاراستن مخابن يعني دي جيانا زوزانية وكي برينا مايا جا جيانا زوزانية اگر نهات بيتا پاراستن او تجي دي پاراستن وان گلك زحمته طبعا جيانا كردواري دا هر كاركي آن هر جهكي هر اردكي کاروبارکی جدا پیدا بیتن بر هنده نام مال دا پشتکی جدا لخواه کریه شین و شاهیان دا جدا داوت و دیلانان دا جدا آن وکی دیتشتین جدا هنه بز مخابن افتشت روژامه یا ایرو کم بویا و کر زیده باری جلو برگین خوین کردی روژین شاهیانان هل کفتان دیلانان وان روژین تایبت لخوادکن و مخابن هید ریجه لخواه کرن نازلین کردی جی کم دبید بس به مناسبت آوان فستیوالان آن روژا جلو برگین کردی دیسا آنجی داوت و دیلانان رغبت اگدنا و گنجا دا چید بید که بازار جلو برگین کردی دیسا بچه گش ببید و گنجین مخمل و خیزا خواه درکبن و انسیته که دیگه ناسنما خویانه تبی پیدا بکن بله اوجه هیا دیسا بله برز کپلان اگر امبر خوبتنا وان وینین گونار ین کردان یان جی گوه بدنا سترانان امیزانه بن کو صنف طبقه اندناوا جواکی دا جهف
دهاتنا درخستن یان دهاتنا ناسکرن لگوری جلوبرگان وک نمونه ام زانبن کی آغا بو کی غلام بو کی گندیه کی جریزه بو لگوری جلوبرگان مروفت کاره و یکی ناس بکه؟ بله محقق يعني جا تصويران شو كديش حالي خدا مروف بيد حسيت چونكي مروفين دولمند وان ميرو حاكم جلين وان علاقي مترن جيران بخاطرن نقشين وان جداترن ومروفين فقير شي جلين وان كنجين وان صادترن مروف بفرقي بيد حسيت بس كرد بگشتي حشخوكر بون يعني هشیاری لجلو برگی خود کردن اگر فقیر جی با جار جی با جور جی با دیسا محقق دسته کی جله کی باش نخواد پاراستن اگر نباشی دو چون حد گندان وی بتر دو چون دو دعوت ام بو شاهی ام بو هلکف تکادی محقق کنجن یکی دی پیدا دکرن و جبلیویش ام هندک استرانان جی وسیقه این تاریخی پیدا حسین کو هم لشکرین کردانیان قدیمین میرکان همچی میران بقا و ترتیبات و تشریفات نوا دیوانخانین میران و حاکمان دا فیشکار و خلام و آن رشکین میران جی آن لشکریوان جی جلکی تایبت هبو جبو خود جلکی تایبت تر چه دکر مثلا امجی درین تاریخی دزانی کو یحیی بگی میره حکایتیان سردمی بودا لشکرین خو جلکی کنجکی رسمی جبوان داد دورین و چیکرین و وقتی میر عماد الدین دعوه بزری پوش دیسا ترتیبات کانی دا لشکری خو آن جندک ستران ام پیدا حسین کو فیشکار یا نوین خدمت دیوان میراج دیکن کنج و جلو برگیوان دیسا یه جدا و تایبت و پیشکش بون كاكي يشار جلو برج خصوصا اولياء تلبي بل كرمك خصوصا وقت اولياء تلبي هاتيه باجاري واني وبحث لشكري ميرجها حكاري عندك اشتد بيجيتن شلو شبين لشكري وان همي شلو شبكي آلجانية ومرتال بشمليوان وقوبال زندوان و شاش هنه و بر شاشوارا جی پرین تایران باسکت تایران بر شاشا خود چگینن اوه نشانه که داد کو 500 سال برین ها کانی کاروبارین میرگه هکا لشکری میرگه هکا کرده چواب بله که اشار پرسا داویشی براد سر جغرافیایی به دشتو بری هنه الولات ما چیا هنه جلو برگین دشتیان و چیاییان چه فرق و جداهید نابوانده هنه؟ محقق فرقك زيده هي هندي خلكي تيايا لازم جلو برجوان جبو تيا كان دو كورن هاتن چونه وشول وكسب وكسابته لازم كن جوان دست خوش بيتم بلدو جيانا تياي بر هندي انساني تياي جلو برجوان دو قدا يعني آليه جير جدايا شال ام پانتور آنجی شبک و قداجور جدایا هندین داشته نگرمیان آوی داری زیده تر لازم انسان بدن راحت بیتن و که داشته عربان کنجه که یک پاره هی یک و همه سری خود دادر دخن اوشی لگوری جیانا چولی و داشته هر وسان هجی گل دماجنین من دو که کراس و کرتک آل خواهد کن تنی کراس هیا کرتک جبک و گرمه کرتکی زیده بکار ناینن ولی اگر بر به باکور و چون جلو میرگان اردک دیوانی کرتکی جل سر کراس الخواهد کن چون که بیداری سارتره بلنده فرقا گرمیانی و زوزانی محقق هر هویه و نهاج بردوام دکن گلکی سپاس برز یاشار کابلان لیکولرج باکوری کردستان تجزا خو میدانی مبزور سپاس ام گیشتن داویا ویدم جمیره تماشوان نیشا هر شاد همویان زیاتر دەدەزرێت اف پرادلال دلگل هم دلگل ما مینیتنو دیساجی افریقا و پشتینگل الاوفیست آوا دیساجی الگل تبری تو بچی من ویت وینو ام ده خاطر خو خازین بو ماوی دمجمیره که از باورم که چنر آماده ده چینه
حوالت هوليري ودچنا حوالت نوچين ورزشي بزانين بالای کاکچنر کاکچنری چای همی گاوای گرم و گورا واروجا و جا لعبت هین و بطولات هین چنر جی هر جایی که بید کیف خوشی همیشه به حماسه و کاکچنر همیشه به حماسه هوالا کانی خوی پیشکشکا فلام خوش یا قدر من ظلم لي شاول موضوع ريالوانه اما انا هجومي كرمالي اوابه من مسيشم بونتم كاك تشينر بس هجومك اي بخوا بيري من ابو ينا بايس الحمد لله كل برنامج بيري من النبو بس من النكردو برا كاك تشينر اقل فينو بيدل زور ناس كدر دلم ليش كا كاكا جار جلا زور سپاس زور خوش بین سپاس با دیارەکەت گەڵی سپاس دێ زەڤڕینە گەل هەوەڤەل دەمژمێر پێنج هیڤیار و ماڵەکە دیاتای چاوتان لەسەر ئاوامی دیالامە بن چونکە چەندین کاتژمێری ماوە کە ڕۆماڵی فیستیڤاڵی جلوبەرگی شەل و شەپک بکەین ئەگەڕێنەوەلاتان کاتژمێر 5 چاوەڕوا بن جارێ کاتێکی خۆش ببینم خێر برگو دیمن جوانان حکومت هرما کرسانه پروژه هم میچه که بهنده کو خلق بیتن دمک خوش در باز بکتن ایدی خیزانت خوبین نویره دیتنا دیمن جوانان هرما کرسانه ببینن وی سوال بردامی پیتدانو ایدی آمده کاریت نکردنو برگن خواین جورا و جور اوی وی سواله و لسر شاشه کرسان تیوی جی بینه را آگادارت کن کو شوی که راست خود دیتا بگو هسته بله ایات پیامک نوراسته یا راسته یا کیفی من هیا بوده هرچند سپیده جواب خوی گلت آخوتی گله کیبتی او شلو شپکن کو تکر نبرخو گرتیه ایدی کیفان بیتر بس ایات گوتی گلک جمنتین راست جوته بس بخوش یا شلو شپک براستی رساناتی که جوان یا کردواری هی اوز حنکاج دکم من شنوید من دا خاصی نشکه زان بهایت وان گرانن هرچند نیوا حنکاجی راستیه گلک سپاس ایات لزاخو گرما بوی گرژی و ململانیەکانی نێوان هندستان و پاکستان تا دێت زیاتر پەرەدەسێنێت و وەزیری هەواڵگری پاکستان هۆشداری دەدات لەوەی هندستان پیلانی هەیە ئۆپەراسیۆنی سەربازی بەرفراوان بکاتە سەرخاکی وڵاتەکەیان لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی یەکس بڵاو کراوەتەوە وەزیری ڕاگەیاندنی پاکستان عەتاوڵڵا تارار ڕایگەیان زانیاری ورد و پشڕاستکراومان هەیە کە هندستان بەنیازە لە ماوەی 24 بۆ 36 کاتژمێری داهات و ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی بەرفراوان بۆ سەرخاکی پاکستان ئەنجام بدات ئەویش بە پاسا و تومەتی بێبنەما و هەڵبەسرا و بۆ تێوەگەڵانی وڵاتەکەمان لا ڕووداوەکەی پەهالگام هەروە وەزیری هەواڵگری پاکستان ڕایگەیان پاکستان خۆی قوربانی تیرۆرە و زۆر بەباشی لە ئازاری ئەم دیاردە نەخوازراوە تێدەگات و بە هەموو شێوەیەکیش ڕەتی کردوتەوە لە ماوەی ڕابردوودا چەند چەکدارێکی نەناسرا و پاسێکی گەشتیارانیان لە ناوچەی پەهالگام لە جامۆی کشمیری هندستان کردە ئامانج و بەهۆیەوە زیاتر لە 26 گەشتیار گیانیان لەدەستدا و 36 دیکەش بریندار بوون هندستان وێڕایی بە تیرۆر ناوبردننی ڕووداوەکە پاکستانی با لە پشتبوونی هێرشەکە تومەتبار کرد بەڵام ئیسلاماباد تومەتەکەی ڕەت کردەوە هاوکات نارێندرا مۆدی سەرک وەزیرانی هندستان ڕۆژی ڕابردوو لە میانەی دیدارێکی داخراودا لەگەڵ فەرماندەکانی سوپا و ئاسایشی وڵاتەکەی ڕایگەیان سەربازانی وڵاتەکەی بۆ دیاریکردنی شێواز و کاتی وەڵامدانەوەی هێرشە تیرۆریستەکەی ئەم دوایە ئازادی ئۆپەراسیۆنی سەربازی تەواویان هەیە هەرچەند واتان لەگەڵ